Fale kamay. Ya. Mami. Ya. Mami. Sao? Kailo. Mami, que sao pele ay? Boyafe. Kalau ngomong ya. Tahu si aku mau ya. Oleh kong. Iya. Kau kira kamay kaya be wala kamay ti masih ada sini alo pabe. Kay kang yaw ya. Ano mo tayo oy te ke puwa. Besau. Awangan me pakpak. Apa? Awangan me pakpak. Apa? Ay, nakam. Magkano mo pa rin me pakpak? Opo ya. Ilaya ko wala nale. Tahu. Lekong. Iya. Tahu kalau koyan lo. Eso es cara masih auto masih le te kamay kwelo. Alun faleo akomi. La kainga ngati me. Mari kole faleo asen. Esa quiere la una. Kwelo, ya quería no la. Awak harus pakai Allah ke malo Harus kayaknya lah sini Dia lah bawa kuat fale. Orang kelol fale lama kemasan merasa kau lo. Wah, fale oi. Ya? Fale oi. Fale lo angko. Kalau ya lo angko Iya. Paya ya mas kau lah Allah ya. Dia kata masa ikut. Oke ni mer fu. Pasa saya kali. Ya, ini masih sepusing. Ya, apa kira sebab ini? Apa dia lo wang lo? Nang biar ke dia ya, be. Jangan bayar waktu saya. Awin. Ingat pun ayat kau keluar. Ya, orang kokolo mai kare kokolo. Engo ko papea ko en bo yo ya kokolo mai. Allah está con la escala awe. Iya, oke po. Lagi mai oke di. Ang di me lengi me ame pa ko ya. Ya. Ope nga oke di dai. Si Owen, ele lo es ya un gamo. Seruya, vaya la casa de todo el día. Hola. Ingo kol me ay langsung apa ko? Ya. Sambil mole lama. Male wa mai fa ka.
Ao sekali nggak semai woi. Mami. Pemain mami. Ya, Mom. Yeah. Mom's great. Really? Mommy. Say I. All right. Darling. Aku singatan. Ini aku siapa lagi?